Oxshayapmiz bu aybirni. Makarona, French, fransuz dilinden. Bunda bu garip şey. Lütfen garip şey. Chamomil, nasıl? Kamomil. Bu çiçeklerinde. Ромашкалар, bahçeşev. Garip şey. Бар нәрсені аңлаймын. Şey ясалынып отырсын. Біз қарайық, біз макарна дейкен. О, ашылды әлі. Ябылған. Оны енді опай ашаған еді. Міне. Қайбірлері ашалынған. Мен әлі қопмағанын едім. Біз қопарық намысын. Tamam. Pişmey. Belki garip demle evlerinde qarayız hazır. 5 sekund. Dizaynını ko'rsatgisi kelaydi. Mana Eiffel evler, Elysée, Biabourg, je m'appelle Aynas de Paris. Türlü evlerin şunday. Мен bilmem Frans kültürüsün. Afiyetiz. Şimdi tutsam benim mınday bir zul paket. Taşlarım da var. Сегодня мындай bir печенье. KitKat. Bu Japon evinden mi? Ahırısı. İyi. KitKat Japan. Ama da küçük neyler var mı? Ne güzel kurup var. Bu Japon evinden ahırısı. Bu ne? Bu da iyi bir. Tamam. Big tamam. Azıcık kupyusuk kıvık. Big ballı kıvık. Tamam. Bizim var bunda сушки. Сушка. Анысын қалып тұрмын біз енді білеміз нешең оның дәмі. Мен күттен ашамын. Құрыз бұл несесі мұндай? Dried jackfruit. Бұл Hindistan'dan ақырысы. Мұнысы аңлашылмайды несі екен. Lekin bu nesi bir şokolat. Bunda kupon değiller mi? Öyle değil mi ya? Mesela chipslar nesi bilen? Taro. Yapon'la bir bu. Taro. Çünkü ben Yapon restoranda işle geçmeye alayım. Baked pea crisps. What the hell? Onu söyleyeyim mi? Bana chips gibi keserler arkadaşlar. Ama kubrek koyabilirler. Pakette de mesela. Sıkayım. Sashimi. Sasami. Spicy chicken. Korkarık mı? Даже bu da Japon elinden akırsa Japon'dan. Evet korkarık. Bu kalbasa kıvık. Evet. Korkarık. Değişik. Hem de aşağı oturan evri var.
Кайсы илденсің бұл? Кайсы илден? Біле. Spicy chicken. Әші тауық енді ол. Білмек болмай кайсы илден екен. Кім біле? Кім оқи біле? Мә. Ок. Біз қоқайық. Anladım. Tavuk kıvırında. Şu. İt tavuk bilen. Bayılırım koparız. Şey şunday. Rahatlandıra turan. Nervalarını, stresini bitirir için. Bitim pişirik. Şuna göre men stressiz hazır. Ben sıktım. Білім нәрсе ол. Мына бірінде рәсімде жоқ, бір нәрсе жоқ. Кішер мен ете алмаймын нәрсе мен әлі оқшайын. Әлі сташқа бұл қарық. Бұл қаян екен. Несі Америкадан. Америка Құшма Штатларынан. Made in USA. Күрсетіңді шуны, күрсетіңді. Оны қарасым. Made in USA. Біз қоп-қарық ташларына, Американ ташларына. Open. Қарас, бұл жинапты таш. Milk chocolate confit. İyi. Sütlü konfit kıbık deme iyi. Açar tuğu. Deme. Yaşı. Блин, печеньелер бұлар Қарақстаннан. Бискут сатыла бірісі. Мен білмеймін. Осы илден алар тігі. Компаниясы. Бельгия. Бельгиядан печенье. Açarsız hem bunda tam bir paket. İşte olmuyor. Tamam. Lakin aşı bulma için zor minus. Yok yarıyor. Şunu pişince çeşitsiz de şeysiz de temli. Şimdi barış. Bizden kıbık yine onu sonra. Suşka yeniden. Ama kaptırmayayım. Lakin benim kanalda arılardır kişiler kim bilmeyecek suşkanın temin. Şuna göre men aytam. Qomir temi. Bitti. Qatiq qomir temi. İyi azırganın ballılığı var. Temligini al. Lakin kubisini şulayına. Bizde Japon'dan KitKat var. Biraz ama çok var. Hiç aşırı. Evet. Опай мынысында ұшаған. Қырғыздың мыңына қолдаған. Оп. Bu печенье ақырысы.
Mhm. Yes. Hem evet. This snaps. Bundan ben korkam. Ne iş kanım temel. Bu yarı tuzlu kıbık kanım. Bu kızık kanım. Şuna bakayım. Yalan chips kıbık. Chips'den azir kızgırak da kıbık kanım. Tamam mesela desem. Bir vakitinde biz apayım bilen karaganda Harry Potter konfetleri var. Lakin oyun London'dan bu. Bu London'dan bu original. Şuna göre biz onu bir kişi bilen oynarız. Үзеңә генә кызык түгел инде ул. Чөнки бу уен, анда ширәм тәме була. Аны rotten egg, күкәй, теге беткән күкәй. Ширәм тәме, грас. Шуңа күрә аны уйнау кызык инде теге. Болай ашарга түгел. Болай кабасында инде. Диясең генә булды. Аны әйтәчәктем, нәрсә бүләк иттеләр миңа. Ana bunda türlü pişmeye bak. Nasıl değiller iken. Ama nasıl OAE'den biraz zuluyla. Arap Emiratlarından. Tiffany. Tiffany. Tiffany o kadardır. Amerikan değil misin bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öyle zımnaşık. Taro. Taro'nun nedir balık bu gaymi hatırlamam. O da Japonlanmayken. Bilmiyorum. Adam bu ilinin ismi. Bulsun. Aşağımız. Bismillah. Kızık. Tisi kızık bunun. Ol. Sırgı çıkan kızık. Nece bulsun da kalktı. Temelendi. Nasıl anlamadım. Afiyetiz. Ya şey barısının dizaynları çünkü onlar ясыйлар аны ачылып һәм ябылып була торган дип. Бездә күбесенчә лейслар инде шундый. Белеш шуңа күрә алар ябылмыйлар. Аны сен кабул итәргә тиешсең. Монысы әйбәтрәк. Чөнки мин кабырга гына. Мин бит ашарга вакытым юк шул. Әлегә. Ләкин аннарсы. Bunun iki eyber. Nasıl kaysı ilden? Hindistan'dan nasıl var? Jackfruit. Bu. Bu neseden yasalanlar. Bilmem nişik Татарча була, ничек İngilizce була, ничек ниндидер телдә дә мин белмәм бу мондай үсемлекләрне. Тәмен бик әйтә алмыйм. Бар нәрсәгә дә ошаган кебек. Bilmiyorum, bik охшамаган тәм. Теге зрәк банан кебек текстурасы да бар кебек.
Ләкин теге банан чипсылар бар, ич аңладыгызмы? Ләкин тәме икенче төрле. Андый түгел. Рәхмәт караган өчен. Лайклар. Бака. Бәлки сезгә кызыктыр. Кем белә. Стресссыз. Бай. Хәзер кызык. Килешәме? Юкмы? Әйдәгез карыйбыз ничек. Менә монда ниндидер. Монда стадион әле. Футбол уйныйлар. Анда шул биек бина. Бу кояш түгел. Моннан. Бу маршмеллоу, чикләвек һәм тагын нәрсәләрдер. Австралиядән икән бу.